reka twizere ko mumeze neza kandi weekend iri kubagendekera neza. Nibisanzwe twagarutse mu mwanya w'amakuru abagezweho ikaze. His Excellency Paul Kagame yasabye RIB gufatanya n'inzego z'ubutabera mu gutanga ubutabera buboneye kandi vuba. His Excellency yashimiye intambwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rumaze gutera mu kugenza ibyaha mu Rwanda, ndetse anasaba gukomeza ubufatanye n'inzego z'ubutabera mu kurenganura abaturage kandi vuba. Yabigarutseho ubwo yakiraga indahiro ya Colonel Pacifique Kayigamba warahiriye kuba umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, asimbuye Colonel Retired Jonathan Ruhunga. Perezida Kagame yashimiye Colonel Pacifique Kayigamba ku bw'inshingano nshya ahawe, ndetse agaragaza ko afitiwe icyizere cyo gukora neza inshingano nshya yahawe. Perezida Kagame kandi yashimiye intambwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rumaze gutera mu kugenza ibyaha, ndetse n'imikoranire ya RIB ikomeje kugaragaza. Yasabye ko uru rwego rugomba gukomeza kugirana imikoranire ya hafi n'inzego z'ubutabera kugira ngo hatangwe ubutabera vuba kandi buboneye. Yagize ati RIB igomba gukomeza gufatanya n'inzego bireba kugira ngo ubutabera butangwe vuba kandi neza. Yakomeje asaba uru rwego n'abayobozi barwo kuba inyangamugayo no gukora ku bw'inyungu z'abaturage, ndetse no kwizerwa n'abo bakorera. Perezida Kagame yongeye gushimangira ko nta mwanya n'umwe uhari w'umunebwe n'umuntu udakorana ubunyamwuga, ahubwo buri wese akwiye gukora neza inshingano ze kandi neza mu buryo bwose kandi bunoze. Ngayo nguko rero niyo makuru yaragezweho. Reka twizere ko turi buze kubana mu bindi biganiro biri buze gukurikiraho. Ciao.